Gasa iti biyak. Nasayaat mo ta nasapa ka simang pedyon. Makauawid akon kahit. Nagsapa ka nga min asumsumrek, iso masapa akmat kababain mat kan ka pare. I-turn over ko kan dito lagbok. Makamu ka na. Narigat ti night duty. Narwama kon, di ka madanagan. Talya-talyawa mo't atiliklikodam. Narigatan. Di nakman butbut ngan. No makitam jay white lady. Kidayam. Agtal na ka dita. Nagawid ka din amin nga empleyado? At dapay na udi. Di gayam ko ngay, nagawidan. Sino agayam mo? Ni Ma'am Lucy, si Kamet. Apay, si kalaang tigayam na? Oras siyak mo't Apay, kabkablaawan nakakadi iti good afternoon, June. Bye, see you tomorrow, June. Bye, June. Nag-sweet amang kabkablaaw kanyak ni Ma'am Lucy. Katuan, isulaang ti empleyado dito'y meat processing company aman nakigayam. Kan, naisam. Lucy, agawid akon. Mabati ka manan. Wan manang, umuna kayon. Kanayon akmat amaud-udi kat. Naladaw sa itadya ag-deliver iti karni Wan nga rod manang, iso amaladaw akmat nga agawid. Rumbeng ko mangamin nga adda kadwam amang check kadagita nga agsangpet a karne dita freezer. Nagkarimo ti management anayunan dati empleyado da. Bareng Sige, inakon. Bye, Lucy. Bye manang. See you tomorrow. Take care. Awan ganas ko ang mga nanang. Nabanugak ngamin. Kanayon ladtan akasta. Kasano asaan ka akumutong. Ay, agresign ka ni iti trabaho. Kat kasano tangay ang magatang dagiti maintenance mo nga agas. No agresign akon. Saan da kamot nga rod atulungan dagiti kakabsat ko. Jak nga rod kayat amarigrigatan ka akasta anak ko. Ano sa kunti kastoy a trabaho nanang? Aywan gayam, inton bigat. Nayunam jibalon ko. Tailakam ko di security guard mi agayim ko. Ayun Iso ka di dayjay, tikon ko nam anaanos a security guard. Naanos damot amin kanyak nanang. Close ko laang ni John, tamanagisam, kano ibaon ko, mapanadagos. Sapay nagrigat ti agbati no awan kadwak. Ni John ti mangal alalay kanyak nanang. Good morning, John. Good morning to, ma'am. Saan kan agumatang iti pambigat mo? Kababain mat Ma'am Lucy. Imbalunan nakmanen. Sige kit din. Saan ka amadanagan? Ni mother ko tinangisagana iti dayta. Agyaman na ka, ma'am. Sige. Sumrag ako ni office. Nuadda ka sa pulam. Ibagam lang kanyak, ma'am. Apay asikalaang tik-ikan ni Ma'am Lucy iti makan. Sikan ati siyak. Madinsa. Si Kamet. Naira na laeng asyak ti kanayon anak ka-duty iti agsapa. Iso asyak ti mayran ranod iti balon na. Una, anya nga rod. Kayat mo ka ding agsinno kata iti duty? Ay saan? Naragsaka ko ni ti duty. Sikan ti ag-duty, tagawin akmaten. Ay, makaturturog akon. Sa paam to ti umay Wen, masapak to nga umay. Di ka madanagan. Lucy, damagak man ka numanun atawan ngagtrab-trabaho ka dito akumpanya? 5 mo tinatawon Si Kangay manang. Nabaybayagak ngam iti sika. 15 atawan ko ditoy. Dito ka diti plan mo apag-retirean? Ay kato na. Anya pa'y ngay. Mayat mat dito ikat. Napintas dagiti benefits. Si Kangay. Jak amo no anya tigasat ko manang. Ngam, stressful mat ngamin di trabaho dito Wen nga rod. Nagrigat nga tati sumrek di taon nagtinagdadakkel a freezer amang check kadagiti karne. Naglamiis amanang. Parpartakak ti ag-check tapno sa anak amalamiisan. Kasapulan tinaan-anay a panagannad. Wen manang, pudno dayta. Imbagkan ka
nakalima ka atawanan. Dagiti daddo maasinukatam, may salaeng atawan, nagresign dan tanauma da adagos. Kasta ka di, manang? Narigat ti trabahom, Lucy. Medyo delikado pa eh. Sa bagay, okay mo ti sweldo dito eh. Isungan ano sa kun Pudno takunam, nang rona ita, narigat ti agbirok iti trabaho. Jun, apay anak kadumog ka? Medyo maditirik nak, ma'am. Diyak ko mag-duty ita. Ngam impilit ko lang. Adda agas ko diti bag ko, mabitlaang Ane, saanin, ma'am? Adoy, awatan mo ting kag tumar. Kababain mat, ma'am. Sige kit din. Agyaman nak, ma'am. Sapay ko, ma. Tamaimbaga na kadagos. Adda pa'y gayam vitamins ko dito eh. Idadgon kan ka. Nagsingpat ka talaga, Ma'am Lucy. Talaga aman nakigayam ka. O sige, umuna akong nga agawid. Bye, Jun. See you tomorrow. Bye, Ma'am Lucy. Pasensya kan, Jun. Naladawak kita nga imay. Si Kamet. Kung na magsakit jay bibi, oh. Wen nga rod. Intaray mi ija ospital idirabi, tag-kumbulsyon maten. Ay, narigat ti kasta. Mangkita ka man kit din o asino ti mabalin na pagutangan. Narigat ti umutang ita apanawan. Adamin interes na no umutang ka. Pudno day ta. Padasam ti mangibaga kinigayem ta. Ni Ma'am Lucy? Amo madagos Ay na, mabainak amang ibaga. Sikan Anya ko matikabayin mo. Nasingpat ni Ma'am Lucy. tulungan nak amang ibaga. Ay na, saan mo unay arwaman dagita a security guard? Ang mga no umabuso dakan ka. Taapay mo't. Kasano no saan da ka abayadan? Saan mo't siguro? Kasano no itarayan dati utang dakan ka? Nasisingpat dadagita. Ay na, iso alikliklikan dakdagita. Taamudaan na unget kan istrikto Kasta ka di? Mas close dakan ka. Tanaanos ka ngamin kadakwada. Gapukin ni Ma'am Lucy. Nairwar mi ni hospital ni baby. Nasayat man no kasta. Asaan kayon ang nagbayag iti ospital? Narigat ti agbayag iti hospital. Dakdakkel ti bayadan. Ay, uwan gayam. Ada ka di pa ni Ma'am Lucy di taunag? Dapay Kanayon mat amaudi nga agawid. Ay, mapan ko bayadan di utang ko kinkuha na. Agyaman akmeten. Agyaman na kita yung pabulod mo, ma'am. Dakkalabanag dayjay. Awan ay nyaman na. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. At to'y gayam di interes di binulod ko, ma'am. Bay amon. Apay payla nga interesam ngay. Ma'am? Saanan? Si Kam? Talaga anasingpat ka, ma'am. Agyaman na. Nasaya at asimmangpet kan, Lucy. Wala nang, kas gagangay na, nabanugak manan. Saan ka matulungan nga agluto? Kat, trabahok mo't at talaga ti aglutaw, anak ko. Nagadumot tin dagito'y natang aginatang mo, nanang. Aywan gayam, saan ko aginatang dagitaan nateng? Regalo day ta, jay gayem mo kano. Sino agayem ko? Jay aglakla ko itinateng abakad di tapalingkay. Kanayon mo kano ngamin agulpien dagiti lako na. Kan ikikampay kano iti kwarta na. Wan, malagip ko na. Agyap aplaglaang dayja iti sako. Kat maasyanakan ko na. Isungay ikak iti kwarta. Ano ti gagayem mo, tama nagtulong ka pa'y ngamin, Lucy. Basit lang nga ba nagdayta nanang? Basta ada maitit ko, tumulong Good morning, June. Good morning, Ma'am Lucy. Nasapa ka ita Nagado nga min ti deliveries ita. Wen, ma'am, nakitak dagiti nagdadakkel atrak. Ang mga numaladawak nga agawid inton madamdama. Ago overtime ka manen, ano kasta? Okay lang, dayta. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Sige, ma'am.
Umuna akmanan nga agawid, ah? Sige, manang. Mabati ka manan. Saan na bale, taadamot ni Jun akadwam. Wen, manang. Inton bigat tumanan nga agkikita tayo. Kat inton madamdama, inak-ag-check dita freezer kadagiti na i-deliver of frozen foods. O sige, bye, manang. Ay, na-check kon dagiti karne diti unag ti freezer. Ay, naglamis at talaga diti unag. Rumara kon. Talagang aglamin akon dito ay. Ay. Ha! Ni apay ngay. Ni, jakmat malukatan da ito readout ti freezer. Lukatag. Babaan da ito kay card door lock. Saan latang aglukat? Ay, anya ti aramidag. Ay, matayak san diti unag. Jakmat karon na itugod di cellphone ko. Sapay, malamin akon. Jakon maibturan tinakaro alamis na diti unag ti freezer. Ay, naglamin. Ala, agawid kan pare. Siyak matenti ag duty. Agyaman akta si Mang Petkan. Adda ka di pa'y nabati di taunag? Ni Ma'am Lucy. Saan pa'y arimwar? Diyak pa'y mat nakita ang nagpakada. Iso asaan pa'y anagawid. Sumip nga ita na. Si Kamet, kasla saan ka anay ruwam. Kanayon mat amaud-udi ni Ma'am Lucy nga agaw-awid ah. Wen, ngam rumabiin. Mapankontulangan i-check inton madamdama. Sige, agawid akon. Kebilin ko kan ka ah. Jay white lady di talikod mo. Rugyan nakman na butbut ngan. Agawid kakit din. Ma'am Lucy! Ma'am! Nagawid ka din? Ma'am! Ha? At dapay lang dito'y bag na, dito'y tugaw na, dito'y office na. Kaya't nasawain, saan pa'y anagawid ni Ma'am Lucy? Sa dino nga iti ayan na. Ma'am Lucy! Ma'am! Ha? EJ Freezer. Mapanak adagos EJ Freezer. Ha? Ma'am Lucy? Agyaman ak Jun. Tanay lukat mo na ito yung read of the freezer. Manunga oras kon ditoy. Umawag ak iti ambulansya. Taipanda kay di ospital. Ay, Lucy, anak ko. Kasto na itinerbius ko. Makaangas ka din, anak ko. Wala nang. Nabiyagak pa'y. Di na ka disangitan. Kunamat nga medyo imawag ka niya, kada ka dito yung ospital. Isumot lagayam nga ururayan ka, idirabi ingam awang ka. Naikulong kamot gayam, ija freezer. Wala nang, ngam nakarwara kon, napigsa akon. Napakapsutan naklaang ta nakaro tilamiis na iti unag. No kasta, makarwar ka dito yung ospital. Wala nang, sino di imawag kanyak. Diyon kanumat tinagan na. Isuday dyan, ibang bagakan kaagayam ko as security guard. Diyon tinagan na. Nalipata mo, nanang? Uwad gayam. Imbilin mo ka no, nga ipakam mo na kanya, tinapasamakan ka. Kat imbagam ka no, asaan na ka madanagan, tanatalgan ti ka sa saad mo. Ngamay na anak ko, ay. Saan ka nga rin nga agsangitin at agawit tananang? Ay, anak ko. Nagdanag ak nga rin ka. Ay na, kasta unay ti danag ko itinaamwak na ikulong ka di tadakkel a freezer. Diyak nakaturog idirabi. Kunak nga rin no kanibusan akon. Ni Jun ti kunam anang lukat ijay freezer? Wan manang, imbaglakit di tanag routine inspection. Kat nakita na jibag kan gamit ko dito yung office. Nasaya at man, tanapanunot na alukatan ijay freezer. Diyak pa'y nakapag-thank you kan ni Jun. Ay, mabainak nga ron. Ngamin, numaditi aldaw ko. Pasaray ko sila pak dagita security guard.
Apay ngamin mo't. Amumat kanya ko no sumro Maamiris mo itan ti kinapatagda. Nasisingpat dagita. Saan mo arumbang ako silapan? Manipod ita, say-saya ate kon ti makilangan kadakwada. Tuladak man mo ti style mo. Amangan no isudan to mo ti mangisalakan itibiyag ko. True, manang. Agbalinda a life savior mo. Kaya't ko ti agyaman kan ka iti panangisalbar mo iti biyag ko, John. Anya lakit din ay mamaya. Awan anyaman na dayjay. Apay ana panunot mo alokatan je freezer. Idinto ta saan mat apasat day ta ti trabaho. Ma'am, iti 5 taon kong agtrab-trabaho, narwama kon iti inaldaw apan ang kablaaw yo kanyak iti good morning. Ken bye, see you tomorrow, no agaw awid kan. Malagip ko asaan ka nag-see you tomorrow kanyak. Idinto ta nasip nga ta ni di admin office. Nagsuspitsa akon, idi nakita dagiti gamit mo di lamisaan mo. Kasta ka di, John. Agyaman ak unay. Gapukan ka. Naisalbar ti biyag ko. Thank you so much. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Gasa, iti biyag. At ka din ni Vanessa nga anak ko, Carlaw. Rimwar, tatang. Apay ka di? Akwa. At ko may bagak ken Juana. Ang awan mo't gayam. Anya nga minti masapol yo ni Vanessa. Ibagayon kanyak. Huwag amin barok. Umayak ko maumutang iti kwarta na tanday. Masapol ni nanang yaw. Masakit gamin. Ha? Agsakit ni nanang? Kunayo? Uwan barok. Duan nga aldaw nga gurgurigaw. Jak mo nga ron makatagad na bambantayak latan ti inayaw. Ala, siya kon timangtad iti kwarta. Gumatang kayo iti agas ni nanang. Agyaman hak barok. Mabit lang tatang ha. Inak mangala iti kwarta iti saledme. Ay na, nangalaam nga iting gatang mo iti agas, lakay. Ni Carlo amanugang tabakag. Iso tinangtad iti kwarta kanyak. Gimatangak matan iti prutas sa kanam. Ay na, nagsingpet ni Carlo amanugang talakay. Nag-asat ni Vanessa, anak asawa kan ko na. Ay, wan. Sada na imot kan talaga na singpet. Kumusta tirik na? Bimaaw matan ti bara ti bakik lakay. Tilangan pa naguyak ko tinakaro. Sana bali bakit? Agimbag kan tumulaang. Huwain lakay. Pasensya kan no di ka pa'y matulungan iti bangkang mo nga ang mula iti natang. Di mo panunutan. Magpaimbag ka kiday. Makauray ti trabaho iti bangkag. Kumustan tirik na, nanang?
Mayat meten anak ko. Saanan akas itisigod asa anak ang makapangan. Nasayaat nga rod no kasta. Pasensya kayo na. No saan kayo anabantayan ang nagsakit. Adang amin na panak. Awan ti rumbang apagdanaga manak ko. Dakil tinaitulong kada kami ni Carlo nga asawam. Nanang, No saan agapukon ko na. Saan kami ang nakagatang itiagas a para itigurigor kan uya. nasingpat ngamin ni Carlo, nanang. Wan anak ko. Awanan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Ininutan nga agsubsubli ti sigod apigsak. Tatang, Day, sika magayam Carlo Barok. Ayat araramidem ti bangkag. Nagpudot ti darang ti inait. umay kayo tulungan nga agmula, tatang. Ay saanin Barok, kababain. Adun ti na itulong mo kada kami. Anya ko mati pagbainan nyo ngay. Kaya't kayo atulungan. Total, awan matla ti aramidag ita. Kasano ngayon ti panagtrabaho mo iti pagpapayam a construction site. Awan trabaho mi ita, tatang. Nagkurang ti materyales. Iso abakan ti ak ita. Ay, kasta ka di Barok. Nakita kayo ngamin ngagmulmula dito'y bangkag yo. Iso nga imasidagak adagusan. Magyaman na nga ron no kasta. Ay nakasingsingput ka talaga. Adala man terabi parinik. Apay ka di. Itaray ko ito ospital ni bakit ko, pare Carlo. Umayak ko maumutang iti kwartayo abus-busi ko di ospital. Anya? Anya tinapasama kay ni Kumari Fiona. Nangato ti gurigor na, pare. Parikot ko ti gastusi ko di ospital. Naira na nga awanan kami ita. Kasta ka di. Wen, pare Carlo. Sapel ako matamatulungan, nak. Mabit lang pare. Inak mangala iti kwarta nga ipautang ko ken ka. Ay na, agyaman no kasta, pare Carlo. Pasensya kan Vanessa Impautang ko ti kwarta kini parinik idirabi Intaray na di ospital ni Mari Fiona. Maawatan ka, Carlo. Di mon panunutan ti kwarta. Tamasok ka tanto matlaang. Tinapatag, nakatulong ka. Wen bakit? Uray no day jela ang tinatda a kwartata. Maano san tapay mo ti agsiday tinatnatang. Adamulak anatang dita arubayan ti balay. Dayjay pay laang at iluto kasi daan ta. Wen bakit? Sana bale? Mangrugi akmanen nga agtrabaho inton bigat iti construction site a pagpapaayak. Nasayaat nga rod no kasta, lakay. Wen bakit? Makalawas mo't ang nagsardeng ti trabaho mi. Gaputa nagkurang ti materyales. Kumusta ang tirik na, Fiona? Awanin ti rumbang apagdanagam kanyak, Nick. Agim imbaga kon. Nasayaat nga ron no kasta, bakit? Nangalaam ngay iti ginastos mo dito ospital. Ingatangan nakpayan iti prutas ko. Nagkidawak iti tulong kini pare Carlo. Isutim mo tanga kiti kwarta abus-busin ta dito ospital. Nasingpot at talaga dayjay akong pare talakay. Nalakalaang nga asitkan. Uwan, bakit? Awan ti may bagagkan kwa na. Talaga man nagtulong. Bayadam tumatla ang adagos ti kwartaan na utang mo kankwana. Uwan, bakit? Apa man na maddaan na kiti kwarta. Agbayad agagos iti utang ko kini pare Carlo. Ni, si kamat gayam, pare Carlo. Wen, Mari Fiona. Adda ka din ni parinik. At dabiit na panan na. Umay ka ka din agsingir. Saan mare? Sana day tatigagarak kini parinik. Umay ko kumaawisan nga agtrabaho iti pagtrabahwak a construction site. Ha? Kasta ka di, pare? Wen, Mari Fiona. Agkasapulan ti engineer mi itinalaing a karpintero. Iso nga inrekomendak ni parinik. Nasayaat nga rod no kasta, pare Carlo. Urayam biitan ni Nick. Sumrek nga tagtimplaak iti kapim. Pangur-urayam kininik. Agyamanak, Mari Fiona. Nagkuyog matda Carlo ken Nick ang naglugan iti tricycle anak ko. Wananang. Inawis ni Carlo ni parinik nga agtrabaho iti construction site. Kasta ka day anak ko. Wananang. Sigon ka ni Carlo, agkasapulan pa iti engineer da iti may sapay a karpentero. Nasayaat nga rod no kasta. Adun ti matultulungan ni Carlo a kaaruba tayaw. Wananang. Isu ti asasitgan dagiti kakaruba.
Nakaan-anos nga asawa ni Carlo. Wen anak ko, dayta mo ti pagyamanak launay. Gaputa nakatumpong ka iti nakaan-anos nga asawa. Wan, nanang. Tinulungan na pa'y ni tatang mo ang nagmula iti nateng idinapalabas alawas. Namulaan da amin ng tibangkag. Wan, nanang. Naglawa nga ro tinamulaan da itinateng. Apay ko mga agyaman ka kanya, parinik. Gaputain sirek na kiti trabaho. Adan pagsapulag. Di mon panunutan dayta. Basit la dayta na itulong ko ken ka. Di kagdanag pare. Subadak to amin ana itulong mo kanyak. Si kakit dimot parinik. Sana nga agur-uray iti supapak dagiti itultulong ko. Mala, agtrabaho takit din. Di mon panunutan dagiti na itulong ko. Agyaman nakitimpa di gumasidaan, Mari Fiona. Awan anyaman na mare. Basit laday ta aparabor. No idilig ko iti adun ang naitulong yo kada kaming agasawa. Ay na, di mon panunutan dayta, Mari. Kas panagyaman mi kada kayo. Nagluto ak iti naimas asidaan. Ulitak ti agyaman, Mari. Sigurado ang maragsakan ni Carlo iti impadigom asidaan. Gaputa paborito na ti bulalo. Kasta ka di mare. Ne, apay asikamot din tinaglaba ka dagiti murang ta, lakay. Wen bakit? Kaya't ka atulungan. Ay na, binaybay amlat ako man dagiti murang. Ta siya kung tinaglaba. Nalpasa kun ang naglaba. Sa may saan mo't anadagsen at trabaho dayta? Wan ang nabambanog ka ang nagapoy di construction site. Awan na yaman na, bakit? Kabalak mo't dayta at trabaho. Isungawan ti rumbang apagdanagam. Anya ngay dagitoy anak ka plastik baraw. Si dain nyo kinitatang, nanang. Ha? Nay, duwamot ang nagdadakkel nga ikanda ito'y barok. Wen nanang, ginatang ko'y di tsindaan itay laeng. Ay na, agyaman ak nga road barok. Kahit, adda ka di si daan niya o kin ni Vanessa. Adda, nanang, agpada tayo itis di dain. Ay na, nagsingpot kalakit din ayah barok. Kanayon na kami nga ikan iti si daan may kin ni tatang niyaw. Nanang, Sapay la ko mga road. Taag na nayon ang nasalunat ka, baro. Bendisyonan na ka ni Apo Diyos. Gapo iti kinasingput mo. Apay ngay baka ut. Oh, apay akas lamad ang danagan ka. Apay ka day lakay. Nailasin mo ka di jilimabas iti parangan. Ha? Awan mo tinakita kalimabas di ta paraangan. Anya, awan tinakita malimabas. Awan tinakita kalimabas. Apay, asino aya di nakitam alimabas? Ni Carlo amanugang ta. Imposible alumabas. Kat itay pa'y agsapa na pan nagtrabaho. Isumot ti kunak. Kun saan lang nga dahi ta tinakitak. Anya pa'y tinakitam lakay. Ay, mabutbutengak. Madiday to'y apartaan ah. Ha? Nakitak ni Carlo nga awan ulo na. Anya? Wan. Ang amukan ni Carlo di limabas ti taparangan. Ay sos. Dakas na ita apartaan lakay. Tinasayaat. Inakpan kan ni Vanessa. No nagawid ni Carlo di balay da. Uwan, lakay. Nangato na pasit di tayan mo, pare Carlo. Agan anad ka. Awan ti rumbang nga pagdanaga ang parinik. Lansak lang dito kayo. Tapno malpasan ti trabaho ta. Ngam narukop tinagbatayam ngandam yo. Bumaba ka kit din dita. Kasya ko ti... Pare Carlo! Apay, adito yung murgi, tinangipanam kanyak, parinik. Mare, awanan ni pare Carlo. Ison tinampungan iti puraw atela. Saan napudnuan na tayong ti asawa? Diyak pa dyan dahita. Mare Vanessa, patibkaram ko mati pakinakam mo. Ilukais kong ti puraw atela. Andaitan ni pare Carlo.
Apay, pinanawan nakmatan. Sana rumbang, napasamak kan katikastoy. Carlo, asawa. Mari Vanessa, Jack kaya tamatay ka. Jack maklon, tinapasamakin ka. Ingka manganan, anak ko. Awan ganas ko ang mga nanang. Vanessa, anak ko. Mabisinan ka ano di ka mangan. Jack marik na tibisin tatang. Kaya't ko abantayan ti bangkay ni Carlo. Unay bangaminan na ito napasamakin ko, ana. Na disgrasya kabayatan ti panagtrabaho na. Awanan, tinagsingpot ang manugang talakay. Nagrigad nga klunan ti napasamakin ni Carlo. Nagdagsan ni ti barukong. Ay ayat ti asawa. Tatang, nanang. Jack kaya mapukaw ko ti asawa. Jack kabailan. Jack tun makita. Iti agnanayon. Vanessa, Mapukaw ko lakit di tilimbong ti panunot ko. No mapukaw ko na mamimpinsan ti asawa. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Naitabonan ti bangkay ni Carlo. Tsaka munuan niya ti aramida kita. Kasla kaya't kumatan ti matay. pakawanan nak, Mari Vanessa. Jack na ispal ni Pari Carlo. Kalaat ti pasamak. Masinsidir ti konsensya, gaputa Jack malla na tulungan. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan, parinig. Awan basol mo. Natinag ni Pari Carlo. Ngawan man la tinaramida. Parinig. Makunkonsensya ka talaga. Napukaw kon tinagsingpet na kumpare. Naamok la ko maakastoy, ti mapasamag kan ko na. Inarakop ko kumapay ti asawag. Imparik pa'y kumakan ko na. Tinalaos, panagayat ko. Surusuruan tayo tagbalin anatip ka. Mari Vanessa. Di kang tanag. Adda kami laeng dito'y at tumulong ka. Parinig. Sidadaan kami at tumulong ka, Mari. Subadan miti kinaimbag ni Pari Carlo. Ang yaman parinig. Na kayo ti mang patpatibgar iti pakinakam ko. Ang sakit na iti napasama kiti asawag. Ngamnas kan nga klonag ti amin. Ni Apo Diyos ti pangikamangan tayo iti amin. Isulaang ti makatulong ka na tayo. Well, parinig. Nila ang Apo Diyos ti pangikamanga kiti amin. Ang sapay lang ko tamadaarak na ito. Apan lubok kiti biyang ko. Uray anya asaam ken liday ti dumteng.
Ni Apo Diyos ti makatulong kada tayo. Babaan itinasdaban apa nagkararag. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasag itibiyag. Insurat ni Isagani Bulyeser. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay. Gasag itibiyag. Kumusta kan, Manong Albert? Adda ka din kaayan-ayat mo. Kunakon ket aday tamanen ti bagam kanya kading Cheska. Kasano? Nabaakan kan, Manong Albert. Mangsapol kamatan iti babae apagdatunam. Dumteng tulat taray tang ading ko. Di kay ka di madanagan kanyak. Kat, kumusta ni Nanang, Manong? Aday ti silid na. Nakaturog pa lang. Maragsakan lagi din ni Nanang tapim masyar ka dito balay. Mailiwak maten kada kayo ka ni Nanang. Iso ang nagluwasak nga imay dito lugar tayo. Manmanuak mat nga umay dito eh. Tanagadayo mo ti lugar anak ka ikamanga. Kunak no nalipatan na kamin kin ni Manong mo nga Albert asarungkaran. Cheska anak ko. Pasensya kayo, Nanang. Adayo mat ngamin ti lugar anak ka ikamangak. No kayat yo. Isurot kayo langan ija balay mi kanila kay ko. Saan anak ko? Maulawak laeng agbiyahe. Bakit akon? Saan akon anapigsa nga agbiyahe? Nanang, Sa maysa, awan ti kadwa ni Manong mo dito'y balay. Asino nga iti agluto iti kanan na no sumurotakken ka. sa bagay. Amumuten apa nagtalon laeng ti pagsapulan ni Manong mo nga Albert. Oray no agtaltalon laang ni Manong Albert, dakkel tinaitulong na kanyak. Nakalpasak iti kolehiyo, gapukan ko na. Cheska, Jak malipatan day ta akin na imbag ni Manong Albert kanyak, Nanang. nasingput ni Manong mo anak ko. Di na payin masangot ti mapanagdaton, tapno mga sawa kumamuten. Dumteng tulat ta kano day ta. Oray siyak, kayat kumatan ang mga sawa ni Manong Albert. Ay na, kapampanaw pa ilaang ni Cheska. Mailiw ka manen, Nanang. Hunan ako, mabayag tumanen ajak makita ti kabsat mo. Mabalin tayo mat amapan pasyaran ida ija na kay kamangan na. Tapno makita yung matagita po ko yo. Kinunak meten asana kun anapigsa nga agbiyahe. Nalaka akon a maulaw. Nanang, Imbag kumaan no awan ti saksakitek. Pasaray aguyekak no mabanugak. Nanang, Tinapatagmet kit day. Imay simmarungkar ni Cheska akabsat mo. Pagyamanak launay dayta, anak ko. nairot ti uyak mo, Nanang. Ang mga nung nagbannog ka manen. Ay, awan na nyaman na daytoy, anak ko. Imbagak maten kada kayo. Aliklikan nyo tagbannog. Tapno saan kayo nga guyat? Naglaba aklaang itay. Saan mo't anadagsan at trabaho ti aglaba? Imbagayo ko makanyak tasya kon tinaglaba. Mabitlaeng. Tamangalak iti tumarin nyo nga agas para ituyak. Kalpasan na. Maturog kayo maten. Tani, rabii una yan. Ay naman ang karidad, amumot nga da sakit mo nga angkit. Apay ngagtrabaho ka pa ilang itinadagsan. Sigud mo't ngar aramidak ti aglaba. Ngam no apay asimro ti sakit ko nga angkit idirabi ay. Tinasayat akin na nakapailang manang. Bayam na Albert ngagtrabaho. Sana balay ta maawatan na kati anak mo. Ay, maasyanak ngamin kin ni Albert. Mabambanog nga agtrab-trabaho ijay talon na. Maawatan ka manang. Ngam day ta salon at mo ti panunutan. Saan latang agsarding ti panaguyak mo, Nanang? Ipan kalangin ni ospital. Albert, anak ko. Ala, agrobot ka, Nanang. Ipa-check up ka langin iti doktor. Ang mga no kumaro pa iti sakit yung asma. Sigon iti doktor, nasken ama-admitinam, sir. Nakarungaminan ti panaguyak na. Nagpintasan dito, nurse. Ni, kit
Pasakitaan nakmatlatan, Manong. Ha? Sir, nasken ang ma-admit ni Nana kung na ti doktor. Ha? Ni, pasensya ka na, ding. When, no niya tinaskan, iso ti maaramid. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Marcel, Manong. Syakmat ni Albert. Maragsa ka na kamakamamukin ka. Ha? Ni, pasensya ka, Marcel. Sige, asikaswan yun ni nanang ko. Kumusta ni Auntie Caridad, kasinsin Albert? Nakaturog pa ilaang kasinsin Victor. Kimaro ti sakit ng asma. Naamwak ana ospital, isong imayak. Agawid ako maitayan. Ngam napanunot ko ti dimagas dito'y ospital. Agyaman na kiti sa sarongkar mo, Apay, kasinsin Albert. Anya tinakitam? Tiners ang mga asikaso kin ni nanang. Iso day jay, Sino a nurse? Jay ka di kasarsarita ti doktor? Wen kasinsin. Apay day ta a nurse, kasinsin. Nagpintasan ka day. Wen? Napintas nga agpaiso. Ni, nagturungin itayan ni nanang. O may kakasinsin. Mapanta itayan ni nanang. Awanin ti rumbang nga pagdanagam kin ni nanang ading ko. Kinapudno na. Ma-discharge si tangal daw. Nasayaan pad nga rod no kasta, Manong Albert. Pasensya ka no sa anak-anak ka umay dito ospital. Diyak mo't mapanawan dagiti anak ko. Maawatan ka ading ko. Basta po nasa munti pa nagdandanag mo. May salangal daw ni nanang dito ospital. Di ka madanagan, Manong. Agbaw itak iti kwarta abos-bosan nyo kaninanang. Isupay ang maitulong ko kada kayo. Agyaman no kasta, ading ko. Nakasangpot ang agpayson dito'y balay. Ngam itay pay asaan ka amatagtag aray, Albert. Ni, pasensya ka nanang. Adala ngamin pampanunutat. Pampanunutom ka day, jay nurse anang asikaso kanyak, ija ospital. Kasano nga mo yun dayta, nanang? Amok anak ko. Saan amapugsat ti panagkitam iti day jay nurse, tunggal umay nakasikasoon. Nanang? Nasingput day jay nurse, tadinak binaybayan ija ospital. Amok nga iso ti pampanunutom. Kursun adam lakit day jay nurse. Naimbang nga oras mo, Marcel. Ni, si kamot gayam, Albert. Anya tiraramidam dito ospital? Si katigagarak, Marcel. Anya? Sapay la ko ma. Tadi mo tagidaksen ti panangawis ko kan ka mapantamangan iti restaurant. Mabalin ka di nga awisen ka mapanmangan. Kaya't ko lang amin ti makipagayam ken ka, Marcel. Asino di babaya kakuyog ni Albert ang naggapo dito'y balayo, Manang Caridad? Jay nurse anang asikaso idi kanyak ije ospital. Impasyar ni Albert dito'y balay. Kayan ayat na ka din, Manang. Jak amo kadakwada. Tawan pa'y mo't imbagbagada. Duamot tin alawas akanayon da arumrumwar. Nalabit nga dan relasyon da. Di nalaing bagbagakan ka. No kastaman bilang, nasaya at mo't tapno mga asawan ni Albert. Napintas da nurse. Agbahagay da ka ni Albert. Tanatayar mo't da aka anak ka. Sapay la ko mga rog, tagginusto da. Kaya't kumutan ang mga asawa ni Albert kabagis. Ay ayatan ka, Marcel. Sapay la ko ma. Tasong bata mo ti datan kong ayat. Sige, Albert. Sungbata konti ayat mo. Yes! Agyamanak. Siya akong ti karagsakan na lalaki di tirabaw ti daga. Ikalay saka dagusen. Oh, ape nagsinahay ka. Ada ka di mading imbagak? Nakasagana ka mga ikalay sakin ka. Ikarik adi kantog babawi kanyak. Ayatin kanto itag na nayon. Nagkasat kamatan kasinsin Albert. Nagpintas ti nurse anobiam. Agyaman na kasinsin Victor. Inyawid mo pa yan ije balayo. Kaya't kadi asawan dayta, ngagkalay sa kayon iti mabiit. Kwa. Oh, apay di ka makasungbat.
Ikalay sa amon tinobya maners. Tapno makaasawa ka meten. Pasensya ka na jak pala masungbatan ti kayat mo ama pasamak, Albert. Apay, ada ka di parikot, Marcel. Nakasaganak mo ng mga sawakin ka. Adan ornong ko, ken ada bukod ko atalon. Albert, Ay ayaten ka. Iso akayat kan nga ikalaysa. Umdasen to ornong ko pagkasaranta. sapay lang kumata maawatan nak, Albert. Sa anak pa'y anak kasagana iti ibagbagam akalaysa. Maawatan ka, Marcel. Ala, maturog ta nga rodan. Masapa ka pa'y ama pa ni hospital na pagtabtrabaho amin tundigat. Asino di kinasarita mo iti cellphone? Ha? Kuha. Kalat ang nagliday ti rupam. Apay ka di. Awan, Albert. Di mo latan ikaskaso tinakitam. Sige, ituloy takit din ti magna amapan iti ospital apag trabahwak. Rabiin, Albert. Di ka kadipay maturog, anak ko. Jak makaturog nanang. Manunyal daw ajak makontak ti cellphone number ni Marcel. Anya, amang anubi sila ang ni Marcel iti trabaho na. Ipakaam mo kumamat ni Marcel. Numakumikom iti trabaho na. Ngam sabali da ito yung nagparparik na kanyak. Ha? Apay anak ko namday ta, anak ko. Napanak iti ito ospital na pagpapayan na. Ngam makalawas ka nun asa na simsimrat. Anya, Madandanagan ako nanang. Makalawas mo tinadyak makontak ni Marcel. Albert. Intun bigat matlaing. Sa pulit ti pagdagdagusan na. Sana bale, tanibaga na idi kanyak. No sa dino ti lugar apag dagdagusan na, nanang. Naimbag nga oras mo, kabsat. Naimbag nga oras mo, Mat. Anya ti masapol mo? Dito'y ka diti pagdagdagusan ni Marcel. Wen kabsat. Anya ti masapol mo iti asawak? Asawam ni Marcel. Rigor, Sapsapulin na kada ito yung lalaki. Da kayon tagsarita. Tadabit aramidak. Anya ti kahit asawan da ito, Marcel. At daan kamot gaya man iti asawa. pakawan anak no inlimot ko ti amin kan ka, Albert. Nagsinublan kami kini Rigor. Anya? At dalasaan mi anak kinaawatan. Iso anak sina kami. Nagkidaw iti pamakawan kanyak. Kat inaklon ko matlaang. Anya? Ay atak pa'y laang ti asawak, Albert. Adan may isang anak mi. Nga adda ita iti probinsya mi. Sapay la kumata mapakawanak. Marcel? Ulitak tagkid daw iti pamakawan kan ka, Albert. Waswasan tan ti relasyon ta. Kat ibaw ing mulaangan iti sabali a babae, ti ayat mo kanyak. Apay akas titigasat ko, nanang. No asino pa yung babae nga nayat ko iti napudno. Iso pa iti mapukaw kanyak. Albert, anak ko, di ka kumamapukawan iti namnama. At upay ti babae ita. Ngam ni Marcel tinakarik na ang itinapudno ngayat, nanang. Albert, Nagnamnamaak nga isun ti asawaak. Ngam kas ti lagayam ti pagtungpalan ti amin. anak ko, Isumit lagayam adi na kayat ti makikalay sa kanyak. Taadaan gayaman iti pamilya. patib kerem ti pakinakam mo, anak ko. Saan aparaken ka ni Marcel? Dumteng tulat ta ti babae aparaken ka. Idaw-dawat mo dayta iti namarswa. Nga iti kabiitan apanawan, ket makita meteng ti babae aparaken ka. Uwan, nanang. Agyaman aklauna iti balakad yo. Nasken niya aklonek ti amin. Gusto kayo. Saan apara kanyak ni Marcel?
Nasakit ti mapaay ken ayat. Ngem di ka maawanan iti namnama. Taaddan tulat ta dumteng a babae aparaken ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Isagani Bulyeser. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.